السلام علیکم دوستو یتھ ویڈیوس مجھ اکس دکھ برا واقع یس زن سری نگرس مز سپدے اکس لکچہ کور ست دوستو ایک بدبخت انسان کر امس کور ہن زندگی خراب یعنی امس پہ کورن اک ایسڈ اٹیک دوستو ویڈیو سٹارٹ گھنہ برو چھ اک گزارش اگر تہ بھائی سن چینل ون سبسکرائب کرنا تم کرو سبسکرائب کیاز کہ ات پہ کشمیر ریلیٹڈ ہر کھانا اپڈیٹ ایوان چلو دوستو اس کرو یہ ویڈیو سٹارٹ دوستو یہ دردناک واقع سپدے سری نگرس مز اخ سن بین یس صرف 2 ورش دوستو امس پہ آو اک ایسڈ اٹیک کرنے تم تین ذلیل انسان لگو ام سندس بتس پہ ایسڈ ون یہ کور ایس ایم ایچ ایس ہاسپٹل سری نگر شفٹ یہ ڈاکٹر کنول جیت سنگھ تم ونمت کہ ام سند بت پور گومت خراب ون پتہ کہ امس شا وی اچھن روزمت گاش کن امس گئی اچھ خراب پولیسن کر ات پہ انویسٹیگیشن ون پولیسن کور اخ نفر ایرسٹ تمس ون پوچھ تاچھ جاری چونکہ تہ آسو پتہ کشمیرس مز گئی ات واریاہ واقع پیش نیمی حرکت کر دوستو امس پہ گھن سخت سزا دن دوستو امس گئی زبردست سزا دن تاکہ باقین تہ لگ نصیحت تم تہ کرن اس حرکت کی باقی دوستو تھی کرو خدایس کن دعا کہ امس کور گئی جلدی گھن یہ بوٹ ٹھیک بیٚیہِ ؤنزیٚو تُہۍ مےٚ کومنٹ سیکشنس مز ضرور امس نفرس متعلق کیا اس تہذ راے نیمی اٹیک اور ودیو میں اجازت خدا حافظ.